kabaye Perezida Paul Kagame yasubije abamwita umunyagitugu ndetse ababwira ko kuba mwita umunyagitugu ibyo atabizi ni uburenganzira bwabo. Icyakora sinzi icyo bashingiraho banyita gutyo, sinshobora gusaba imbabazi rero z'icyo ndicyo cyangwa se icyo neganya gukorera igihugu cyanjye. Na rimwe nigeze ntekereza ko umunsi umwe nzaba ndi hano nka perezida. Byaje nk'impanuka, akivuga nk'impanuka rero harabavuga ati reka nta mpanuka. Umuntu uyobora urugamba akarinda rugeza arugeze 9-4 rurangira atsinze, ngaba perezida ku mpanuka gute? Ati ndababwira ukuri, hari ibintu utagiraho uruhare, ibintu udashobora kugena uko bigenda, ariko uko byamera kose bikaba nuko nyine ndi hano. Niba ndi umunyagitugu ndamaze. Ni ikiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye na Le Figaro, ikinyamakuru cy'Abafaransa cyamubajije ku bibazo byinshi tugiye kugarukaho muri aya makuru. Hagati aho kandi mu makuru yandi ari kuvugwa hano, witwa Mwemayire Felicite akaba ari minisitiri ngo muri guverinoma y'ubuhungiro, akaba avuga ko Kambanda yatangiye kubyina insinzi ni Dr Kambanda yuko ngo agiye gusimbura Kagame mu gihe ngatarafata na serire. Aya ni amakuru ya opposition rero. Mwemayire avuga ko Kambanda we nabo bari kumwe mu cyo bita ngo ineza ya bose, ngo batangiye kubyina insinzi, ngo ibyo bintu rero byo kujya bagenda bakagana n'abantu bakagurisha igihugu batabizi, ngo ibyo Mwemayire n'abagenzi be ntabwo babyemera. Nabyo turaza kubigarukaho muri aya makuru yacu muri rusange. Ubwo rero mu yandi makuru hari umuntu witwa Mutesi wakomeje gutigisa imbuga nkoranyambaga. Pasiteri Mutesi n'uwitwa Pasiteri Claude rero bafatanye mu mashati. Umwati yaranterese ndamwima, undi aturiye umugore nashatse no kumuha akazi ndamufasha, ariko ahangeje na RIB turamanukayo. Ni ibintu rero bikomeje kuvugwa kuri izi mbuga nkoranyambaga. Bwa mbere na mbere mu mateka Abanyarwanda ntibigeze bakurikira politiki y'ikindi gihugu nk'uko bakurikira politiki ya demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko Tshisekedi bateye ubwoba akavuga ati jewe Tshisekedi nzabatera, hanyuma mbakiza ubwo butegetsi mbafata nk'igitugu. U Rwanda buciye mu muvugizi wabwo cyangwa se na Perezida Kagame akavuga ati muzibeshye se ngabo n'ibipurizo jewe twabonana kubisa yagashingiye konyine gusa byahita bihomboka. Ibyo byumvikane kari komantere mba nishiriyeho muri rusange. Naho ubundi ubuzima bwa politiki bubari amayobera, imva n'imvano yabyo ni ibintu umuntu atagarukaho. Hagati aho ngo impunzi z'Abanyekongo Imahama na Nyabiheke zabyukiye myigaragambyo yindi. Ndibutse ko umunsi y'ubushize, umunsi wabanjirije zari zagiye myigaragambyo. Mbibutse ko mu Rwanda imyigaragambyo itemewe, yemewe n'ishyikyo na leta. Rero Abanyekongo se, impunzi z'Abagogwe, Abanyamasisi, Abanyamurenge baba muri ziriya nkambi zo mu Rwanda se, baba bakoze imyigaragambyo babyibwirije cyangwa baba bakorewe mobilisation na FPR n'ubutegetsi bw'i Kigali, dore ko Kongo inabushinja gukoresha izo mpunzi bakiriya M23 hanyuma bakajya gutera Kongo. Ibirego leta y'u Rwanda ihakana yivuye inyuma, ati Kongo ubutegetsi bwarabananiye, umutekano warabananiye. Ni ibintu rero leta y'u Rwanda isangiye na leta y'Ubufaransa ko makurikiza kuvugira Tshisekedi mbona ngo ati n'ubundi rwose namwe byarabananiye kuva Kongo yabaho ntago byashobotse. Ariko mbibutse ko Kongo bari barafatiye ambargo, kuva rero bayikora ihambarigo ngo Kongo isigaye ibitseho ibitwaro birenze kugeza naho Tshisekedi atera abantu ubwo bati ntago bidusaba kuza mu gihugu cyanyu, twakubita igisasu rwa rutura rukabageraho. Nuko mukora yenda nawe ati rutugeraho rutese, muzi ko tugira drone z'amaraso gusa nizihagarika ibyo bisasu turazigira. Na kandare rero muri politike. Hagati aho muri aya mahanga hano, Perezida Trump akomeje gukubitira hakubuye umuntu witwa Biden. Abademokrate bari gutakaza ubutegetsi ku buryo bufatika. Babanje kwiyenza kuri Trump, hari tujya tuvuga ngo hari demokarasi yisesuye, kumbe naho habayo arabwenge habayo maguye. Biden abanza gukubitisha Trump ngo niyo tw'ubutabera, afata utureta duke ati mwe mubuze ko kandidatire itemewe kuko yigeze kugumura abantu muri Capitol Hill ngo bagiye gusenya inteko ishinga amategeko. Trump ati barakubeshya iki gihugu twarakirwaniye cyane, reka nze nkwereke. Abayikubise mu rukiko rw'ikirenga Biden abakubitiwe hakubuye, babohereje mu Rwabayanga.
bitini uyatsinzwe kabaye ngo n'indwara yamufasha ahubwo yahise ajya kwivuza. Ubwo Trump akomeje gukubitira abantu akubuye muri Amerika. Trump byanze bikunze niwe ugiye kuba perezida wa Amerika utaha. Trump akaba ari umugabo ugiye mukundira ko avugisha ukuri, nta bintu by'uburyarya, n'umunyapolitiki ariko politiki y'ukuri. Ibya bintu byitwa ngo political correctness ntabwo ibyo bintu byumva Trump niba ari bukwangara kwanga akabikubwira, yanagukunda akakwanga akabikubwira. Biravuga ko Trump ari we muntu wahagarika intambara ya gatatu irimo izamuka buhoro buhoro muri foro zose, foro y'Uburusiya ya Ukraine, foro ya Congo 23, foro ya Palestine, Gaza n'Abisirayeli, na foro y'Abahuti hari hakurya muri Yemen na Iran n'abandi. Na Israel iri mu ntambara ku buryo bukomeye, turabigarukaho muri aya makuru cyane. Hagati aho rero Kongo yasinye amasezerano n'Uburusiya, bya bindi abantu bavuga bajijira bati buri Burusiya bwateyemo biri Amerika iri yikinisha muri Kongo, ibesha Kisegede ngo turi kumwe ariko yaca hirya atera inkunga M23 arabwenge. Nibwo n'ubusesenguzi bwa politike ni umunsi wa Rusiya baje, noneho intambara izafata indi sura. Abanyamerika bari kuri Kisegede nyuma muriho baba muri hose, akaba agiye gusinya amasezerano na Putin. Ibi ni ibindi tuzagarukaho muri aya makuru tukabireba neza muri rusange. Hagati aho rero mu yandi makuru ari kuvugwa hanze aha nyine, nuko Depite Frank Habineza yagezwe abasaderi b'amashyaka arengera ibidukikije ku isi. Mbibutse ko Green Parties, amashyaka tunafite na Green mu Rwanda, amashyaka ya Green Parties ntabwo ari amashyaka rero abo mu gihugu kimwe, ahubwo mu bihugu byinshi ni Burayi. Mu Rwanda yandikiwe rero na Bodil Valero, uyu twiyeze no guhurira i Buruseli mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'u Burayi, akaba ari nawe ukuriye iyi Greens ku rwego rw'isi. Yamwandikiye amubwira ko Frank Habineza aba umuvugizi w'aya mashyaka w'ibidukikije, aharanira ibidukikije ku rwego rw'isi. Ni ibintu byo kwishimira rero twe muri RTI Mena, muri Rwanda United Party, twemera neza ko umunyarwanda uteye imbere n'abanyarwanda baba bateye imbere. Hagati aho mu makuru, Perezida Paul Kagame rero nyine aherutse kubwira Le Figaro ko abamwita umunyagitugu rwose ibyo ntabyazi namba ntabyazi, abo banatazi aho babikura. Igitangaje Perezida Kagame yababwiye ko kuba perezida nawe byamutunguye, ngo byamuguyeho, ariko ibyo muri Rwanda United Party cyangwa RTI Mena twe ntabwo tubyemera. Ntabwo tubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo twemeranya ko kuba perezida byagutunguye, sibyo, kuko watangiye urugamba uruyoboye kuva 1991 kugeza 94, urangije wiga ubutegetsi, wari warabyizeho neza, n'imvugo za politiki rero tuzifata gutyo. Perezida Kagame rero avuga ko abantu bamwita umunyagitugu atari byo, kandi niyo baba bimwita ibyo ntibibareba. Erega n'ubundi abantu bose nta muntu wemera, nta muntu ukunda abantu bavuga nabi. Nimubona ko natwe dukunda kurenga, uwatunenga natwe ntabwo bitunezeza, ariko turi abademokarate bihagije ku buryo twumva kritike nta kintu zadutwara. Niyo mpamvu utunenze ntacyo byagutwara, niyo mpamvu tuba tunashaka tunifuza ko n'ikigali umuntu unenze ubutegetsi cyangwa uvuze ibyo yifuza, ibyo avuga, abanyamakuru bagafungurwa, nta muntu ukwiye kubakoraho kubera ko bavuze ibiko. Twemera freedom of speech n'ibindi muri rusange. Hagati aho Perezida rero yabivuze ari kuvugana n'ikinyamakuru The Figaro cy'Abafaransa, cyamubazaga impamvu yaba ari umunyagitugu, akavuga ko we ibyo bintu atabizi, nawe bivuga atazi ibyo ari byo. Ayo ni amakuru. Impunzi z'Abakongomani rero b'Imahama, Nyabiheke na Nyabiheke zabyukiye mu myigaragambyo. Tubibutse ko imyigaragambyo mu Rwanda itemewe, yemewe n'ishyigikiye leta kuva u Rwanda rwabaho, kuva 1994 nta myigaragambyo idashyigikiye leta yari yabaho. Iyo batavuga n'umutegetsi nta nubwo ibaho cyane rwose. Ubwo rero imyigaragambyo yabaye, hari abibaza bati si imyigaragambyo ubu ni impunzi koko zayitekereje cyane leta ibiri inyuma. Igisubizo nawe uzakihe ukurikije context. Icyo nzi cyo nuko zakoze imyigaragambyo yabishyikiwe na leta yibafashije kuyitegura, kuko niyo igomba kuyirinda umutekano.
ibyo byo birumvikana, yaba itayishyigikiye ubwo ni ibyo n'ubundi. iyo ibintu bibaye ariko biri mu murongo wa leta biba ari ibyo nyine bifatwa gutyo. Hagati aho kandi ubwo turi kugenda mu yandi makuru, umugabo witwa Trump akomeje kubitara Biden ahareba inzega mu matora rero, kuko Biden yamaze guhirika witwa Kamala Harris bari bahanganye. Ntabwo ari Kamala Harris mu mbabarire, Trump amaze gutsindwa witwa uyu mugore wari senateri wari ambasaderi mu muryango w'abibumbye ku gihe cya Trump. uyu mugore rero wari uhanganye na Trump mu matora y'ibanze ashaka umukandida uzahagararira abarepublike. Trump yamaze kubitara hareba inzega, ibi nta kundi biteye ubwoba Biden ku buryo yibaza ati bizagenda gute muri rusange ko mbona ibintu bimeze nabi. Ni ukubitega amaso rero ko Trump uko bigaragara na Biden ushaje, Trump agiye kwegukana intebe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibindi bikagenda neza. Hagati aho uwitwa Felicite Mwemayire, umwe mu ba minisitiri ba guverinoma yitwa yo mu buhungiro wowe na Padiri Nahimana, aravuga ko witwa Kambanda Dr Kambanda ndetse ko nabo bafatanije batangiye kubyina insinzi ngo ko bakataje mu myiteguro yo gusimbura Kagame. we akavuga ko ibyo bavuga batabizi ngo bagende bakagambana bakajya kuganira n'abanyamerika n'abaki bose barangiza bakaza kwishima, kandi nabyo ari muri angere yo kugurisha igihugu muri rusange. Opposition kuri opposition rero ni ibintu byagiye binengwa cyane. Kabare we yagiye abwira opposition ati mwebwe no wabashira mu ndege akabanzanira ntago indege yagira hano amahoro ko mwayirwaniramo kugeza iguye hasi. Akabi gasekwa nka keza muri politike kweli. Turakomeje n'amakuru yacu kuri RT Ibena, gukora subscribe, share na like, ubundi ikinyoma gikubiterwe ahakubuye. Uwitwa Joseph umuyobozi w'umuryango TV avuga ko SADC iteye u Rwanda ngo yaba ari Uganda ikurikiraho. Avuga kandi ko icyitwa EDRC cyagaragaye mu rwandiko birutandikiye ayamagana, ariko ntibigire icyo bikora ngo ishobora kuba igihugu gishya mu karere. Ibi rero witwa Joseph umusesenguzi muri politiki akaba n'umuyobozi w'umuryango avuga uburyo azana Uganda ngo yakurikira ku Rwanda. Ibyo simbizi kuko na Uganda ubwayo n'u Rwanda ntabwo bajya bumvikana cyane. Murabizi mu minsi yashize ko ari Tshisekedi na Lorenzo bahuzaga Kagame na Museveni, ibintu bimeze nabi hafi ku Rwanda pe, kugeza igihe imipaka yafunzwe. Ubwo rero gufata Uganda ukayigira nk'u Rwanda, iyi yaba ari ya angre yo kuvuga ngo nta Rwanda na Uganda, ari byo abanyarwanda bahora bamagana ngo Kaguta yashatse kuyoboreramo, ariko baramubwira bati barakubeshye, u Rwanda ni igihugu cyigenga kandi gikaze. Ibi rero kuvuga ngo SADC iteye u Rwanda, ese muri yarutera muhe buryo ko SADC iri gufasha Kongo. Ibyo ni politike ndende, namwe muzatubwira aho bihurira. Aho SADC iteye u Rwanda ndabyibutse ngikorana na FDLR, ngiye gukorana na FDLR kandi FDLR ngashaka gutera u Rwanda. Ubwo muzajya mutubwira uko ibintu bihagaze muri rusange. Na makuru ya RT Imena na commentaire tuba dushiraho, ntago aritwe dukora amakuru, ariko amakuru tuyavugaho uko ibintu bimeze cyane rwose. Hagati aho umuperezida witwa Tshisekedi yasinye amasezerano n'Uburusiya ko bugiye kujya bamutoreza abasirikari, bukamutoza iby'indege, bukamutoza n'ibindi. Hari abibazaga ati Amerika se yari iri kuri Kongo, ubu akaba sinye n'Uburusiya kandi batarebana y'ingwe, biraza kugenda bite rero? Nkuko ndabibabwiye rero zinambara gatatu y'isi iri muri Kongo noneho ubu igiye kuba noneho ya nyayo, kuko ubu noneho Abarusiya na Amerika bagiye guhangana. Abanyamerika byari byo gufata uduhande twose bakaturyarya, ubu birabasaba gufata uruhande rumwe. Niba Tshisekedi yemeje ati ngiye kuba Rusiya n'Abashinwa, ubwo intambara noneho igiye kuba iy'akarere, ikare yongera ikare, ariko izaba akaduruvayo koko. Izaba akaduruvayo, uzayirokoka Kongo izahita iba igihugu cyiza. Ubwo n'ibidukikije bafatanye batera imbere aho guhora mu kaduruvayo n'akavuyo bituma n'umwe utera imbere. Amakuru yacu rero tuyasoreze kuri Depite Frank Habineza wayizwe ambasaderi w'ibidukikije, ikintu umuntu yakwishimira cyane. Tubizi ko Frank Habineza ari umwe mu batavuga n'umutegetsi bari mu nextion mategeko ibintu muri Rwanda United Party twemera kandi tukanashyigikira, kuko nubwo dukorera politike hanze tugakora itangazamakuru hanze, gahunda no gutaha muri 2029 rero i Kigali twahageze tugiye kwiyamaza kuba ku mwanya wa perezida wa Repubulika no mu matora y'abadepite
mutangireho murya umunyu. Ay'uyu mwaka yo ndabona ari indyankurye, ntabwo tuzashobora kuyageramo, ariko tuzashyigikira abakandida batavugana mu butegetsi, kuko mu byo twemera nubwo twemera ko hari byagezweho, ariko hari byinshi bikwiriye guhinduka bizanatuma n'impunzi zose zitaha, n'abandi bantu batavugana mu butegetsi bagataha. Kuri ubu baheze ishanga, baheze iyo, ku buryo hari n'abatinya ko baramutse bamanutse ibitaka biyora, nk'uko Evode yabivuze muri rusange.